clear tu lengai thatu zongzong te chibai ka bu ka cheu tun tuma chuan Chelsea le Arsenal te match review karon nei don ani Premier League game week som pathumna pathian ni zara khel London derby a Chelsea nan mani khel mual Stamford Bridge a Arsenal anlo mi khwala team pahni ten game munam tak min hlui he in khela hian team pahni te 1-1 in anin hne to ka London derby a chung nungzok omlovin point khat ve an hon ani Chelsea lamatangin English defender Chaloba chuan second half tirte minute somli pariat na he game goal masaber hi khunga Spanish international Mikel Merino chuan minute somnga pakwana he game goal hina hi khung ve bokani aba goal dang kan mobile tolova team panite draw result an lung oi me ngai ni starting 11 aron chuaka chuta kan mu chu Arsenal lamatangin an center back rin role panni Gabriel Magalhaes le William Saliba te squad an tello an panni aya Mosquera le Hincapi te an rondinga ani na taka chon kha Arsenal lamtan apoi ani season kalme ka Arsenal hian league goal sari chau an la chua an defense ya phui thale ne chu defense phui tak an nei thei chan bul pui chu an center back panni Gabriel Magalhaes le William Saliba te wangani ti chuan le tun season an game poi mober ani mai nga ti thei tura an center back rin role panni aran chhor thei lo chu ni a Arsenal tan chuan channa nasatakani Gabriel le Saliba te hi defense lama an tholok ti chu kan thria a kan soitel du pakhat chu set piece an hlom tel lai hi ni tun season a Mikel Arteta now thei set piece an hlom em set piece king set piece lalpa ti hiar soi an ni a set piece en mangtang kai nan team chakna ti zual tu man ropoi mo tak ani a chu set piece Gunners an hlom chan chu an defender palian ball to thei tak boru ka hlom tak mai Gabriel Magalhaes le William Saliba te an kol wangani Gabriel Magalhaes phei hi chu a hlom le zola kan tinge ball an lo vorlu hi to thei maya goal khung lo ni pon a thian goal khung tur asiam sak thina chu wangin defense lam mai ni lo attack lama po hian an tholoka Gabriel le Saliba te Chelsea laka anin lan theilo hi Arsenal tan chuan apoi hle ni tin Victoria Kres le captain Martin Odegaard te pointing khelbul an tran theilova Chelsea lamatangin Cole Palmer point match fitness atlak samawangin dalu ani lawani heng player tharwal te hi dam thaver vorta se team pahni te kha andu da nang taka in remin in machon ningat se avan munam le zoldonem ti kha rilruwa a omani London derby ani pialama 6 pointer game table pakhatna le pahni na te in machon an nimiawa game tan tir phata boruak po atang at ngalani game kha arangin tharum po an mangna sa a anin dim lo ton hleni Anthony Taylor Khan first half chungin yellow card panga le red card pakhat lai mai aphor mana chu chuan kha game rorum zia an tran zia an ursun zia game intense zia kha at ti chiang tlein ka ria mual nei tu Chelsea game atha a mikhwal lam Arsenal eroin basen phak lo sheta tun season an game cheber ani lo vek point an game cheber te zingami ani arin oma Chelsea ta na poi ro chu Moise Caicedo an minute somthum pariat na red card a choi khani Caicedo kha film khur lo do hlekem o ti thei tur chu ni a chan phata a chero va atal na bon hleni nie khatiang game poi mo a chuan an tang tur ani a thei to pan chhuwa tur boni chu Caicedo game a pokhan kan mungeya kan mu tel lowero film khurna ni Caicedo kha tang a film khur tel lo lai kha poyani a chet sual pha a team in an tuar pha ta ni khatiang game lian team tha patni in machona chuan atlem zok akim lo zok tan khan chak chu soilo draw result nei po har ama ro chu Chelsea lam an fakom thlota
atlem zok ni chungin theitop an chua an nual du lova an mani khel morat lom khan tum lo burani player tin te kha an thok rimin an work rate a tha emema point lo chua kha an phu tak zerani atlem zok ni chungin Chelsea lamin goal an khung masa a set piece atangin ani Arsenal hian tun season a set piece atangin league a goal ni chau an na chua a goal khatu Chelsea la ka tina nei chu an tactic man thiam mangin Chelsea lamin an ron volet venga tani corner atanga Reece James ball vorlu thazet mai chalobana tawlu ta khalaya Arsenal player te ti sual chu goal kila ding tuma anom lo khane lelam Paul opponent ten corner an pe don rengin team tam tak hian goal kill an veng thina chuan goalkeeper tan po thlamuan na athenani amaro chu Arsenal lam khan chu an tilova goal kila ding ball local po lo dang theitur lo pet chuak theitur tuma an omlova chaloba ball to kha goal kila hankal boxi a Arsenal lamin goal an chua phata nei kha ti chuan le atlem zok ni chungin Chelsea lamin goal an la khung masa chewa table pakhat na champion no moi choi tum Arsenal tan chuan a thang tlom thlak hle ni goal an chua nuin Arsenal game aron zia chho hreta ama zong ai nan tanga ama ro chu an du dan le an tum ang takin game kha an dominate an thunun theibik lo ani chu head coach Mikel Arteta na muthiama playmaker tha midfielder tha team captain Martin Odegaard aron daluta goal an mamoni ti hretalin maduauke aron dalut bokani kha Odegaard le maduauke telo lu nu do lok hian Arsenal lamatangin goal kan hmuzui ngala mual ding lamatanga Bukayo Saka ball vorlu thazet mai Mikel Merino na tawlut ani kha Mikel Merino tangkai thin khop maya achangin midfield a khera achangin striker angin khel boka hetiang player versatile in six soi thei position dang man thei player hen tangkai thina team mamo channa anni phone ti chuan le goal ni bak he game a hian goal dang kan mobile tolova in khel pumpui thlirin akim lo khel atlem zok Chelsea lam khan ball chu an changtlem zok ka amma ro chu shot an nga zok lai kha apui ka tia anin pek na te an thorim na te an huaisen na te kha afak om thlota mu mai thei ani lova Moise Caicedo red card up mu nu po khan Enzo Maresca head coach Enzo Maresca khan amatong pathum te kha tu ma ala chuak lova kha khan noran tumzia an king puite kha an attack ngamani point lo chuan tumzia kha ati fia thleng ka hria a Arsenal laka Enzo Maresca a huaisen emema a huaisen angein point lo chua pokha a phu bokin ka hria he Chelsea team mi world champion an ni a team naw pang tak mai mabak nei eng tak an ni thu te kalo soi to thina Arsenal laka bukhan atlem zok ni chungin point an lo chuak theya an fak oma red card Moise Caicedo chet sual zo ti lo khat chu engim mai kha thatakin an ti a atlem zok ni chungin an nor ngama an fight ngama an mani khelmual Stamford Bridge a khan tlom an tum lo burani he Chelsea team hian chiang takin top 4 spot hi chuan fight dona champion turin an thatok ti lai hi zona chan har satak ani tain ka hria a tun nai an chet dante an khel dante ngei tu phei chuan champion tura an thatok lo na hi aum love ti thei tur chuni a an game nu nung som pahnia te voi kwa zet mai ne an changa voi khat an tloma voi ni draw result an hlo chuak ani Enzo Maresca naw te hian ma an son hle a he team naw pang tak mabak nei eng taka tang hian thil ro pui bei sei tur kan nei ka hria Arsenal lam sei vele taila Gunners hian Chelsea laka game tha an khel chuak theilova amma ro chu point khat an hlo chuak ta tholai hi poimo lai chu ning ka hria a tun nai Chelsea form zia an khel that thin zia kan hria a chu Van Stamford Bridge sa point lo chuai thil harsal tuktur ani a amma ro chu Gunners lam chuan point khat anan lo chuak ta thova
ne na chang zo lo ma se table point nga lai main an la fala chu wangin he Arsenal team din muni a chelawani he Arsenal team din mun hi ala dum ani tin Arsenal le Chelsea te hi Emirates Stadium online ma chon ve dona he hun lo thleng tur hi Gunners fan ta tan chon a nga hlel om thleng ka hria a chan chu squad kim dam traver vora Emirates Stadium Chelsea lo mi khwal hi Arsenal tan chuan a chak om don hle ni Mikel Arteta now te hian in elna sang an game nu nung som pasaria te tlom mel an mulova voi som pali nena changin voi thum do result an lo chhuak ani tun nai phei chu an fixer si how tak a Spurs le Bayern den ne nuwa an mani aya ni khada chol hadam na hun nei tam zok Chelsea chu khwalmual Stamford Bridge an ma chon le ngal ani na taka chuan Arsenal player te kha an chaw tlang ti an game atang khan a hriata heirual ani lova khati chungpo point an la hlo chuak thei te kha champion tura an that tok zia ti fia tu anin ka hria engpon is se Gunners hi table point som thum nen pakhatna an la ni chhun zom zela an hnuai chia Leeds United laka hnena chang Manchester City chu point som ni panga nen an oma pathumna hian point som ni pali muto Chelsea anom ve bokani Premier League title race ho chho zela Arsenal an fal chhome nga kan ti lain Chelsea lamin ngoilok te u he title race in telve kan duwe tin Stamford Bridge atlem zok ni chungin Arsenal an lo chela an kal fal lu tuktur an dang chatani Chelsea le Arsenal te hian kumin kum top ma chu fixtures how tak an nei to lova big six club ma chhon tur anom to lo ani heta takhian consistent taka kalapoi mo dona voi ni khat che sual zau kha apoi thui thei dona champion tum tan chuan team te laka point pai kha poi dona ni Gunners le Chelsea te hi point rukain thau an ni Chelsea lam tana kan soi dona ni chuan aning kar hi game ni chawa chinfel thei mai ani Chelsea khain tirnan game ni alo chak ve ta se Arsenal khalo tlom ve ta se an point muzat an din mun ai nang ta che don ti na ni amai ro chu Arsenal lam chana kan soi ve thung don ani ro chuan game ni po hian dang lam na thui taka thlen theya tun din muna point rukinan thlawa Chelsea kha game ni alo tlom ta se chu game ni a chon Arsenal lam khalo sak ve ta se team pahni te in thlauna tur chu point som pahni loi ani don point som pahni chu tam takani chu wangin he team pahni te hi title race tela champion no moi honan tum tak zet ani chuan anti tur masaber ne ka hria chu season chen ve kumin kum top fixers how tak an nei ma hi chu consistent taka kala nena an chan chau char apoi moang tin he title race hian Manchester City kan pai thiang lova Manchester United le Liverpool te pokan soi kai du tral ani chuan Chelsea aya an nu fualna an niam na kha point thum chawani Chelsea in point som ni pali an lo chuak to Manchester United le Liverpool te hian point som ni phat ve an lo chuak ani chu wang chuan team in thlauna hi ala bei tham point thum chu game khada chin fel thei thilani chu wangin thil thleng thei hi alatama tun din hunai ro table point nga lai fal mek Arsenal ti lo hi chu champion tura rin hi an lahara ama ro chu he Arsenal team po hi chasual ve thei tal boy ve thei chaklo ve thei an ni ti kha achianga Liverpool lakan tloma Sunderland laka point thum an lo chuak zo lova ni zan lama ni se Chelsea laka atam zok ni chungin nena an chang zo lova goal an chhuwa ma sang nge chu wang he Arsenal team poi ne thei an ni ti kha achianga title race ngai nom tak mu nom tak kan thlir chho zel don ani chuan Premier League Big Six club dangte Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United te pon niang chu tun ai form zok tun ai consistent zok an kal chho apoi mo don ani le tun tumatan chuan kan du tok le phot mayanga kan video te thain ti ni chuan lo like kula kan channel in lo subscribe bok don nia
clear tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam ve ko le